inkuru idasanzwe kandi itangaje. Mu gihugu cy'Ubuhinde umwana w'umwaka umwe witwa Govinda yarumye inzoka arayica nyuma y'uko yizingiye ku biganza bye. Ako kantu kadasanzwe kabereye muri leta ya Bita, ubwo ni mu mujyi wa Bihari hafi y'umupaka wa Indonepal. Uwo mwana w'umwaka umwe witwa Govinda byaje gutangazwa yuko yishe kobura nyuma y'uko ayirumye, kandi kobura ni inzoka y'ubumara yari yizingiye ku biganza bye cyangwa ku maboko hands. Ku makuru aturuka mu binyamakuru by'imbere mu gihugu, Govinda yari arimo akinira hafi y'iwabo mu gihe kobura yazaga irimo igenda ikururuka iruhande rwe. Mbere y'uko abantu bakuru bamugeraho cyangwa babyizamo, icyo gitambambuga cyaje kuruma iyo nzoka kirayica mu buryo bwihuse. Nyirakuru w'umwana yaje kubwira abanyamakuru yuko babonye inzoka yizingiye ku birenge by'umwana, ariko kandi yari yamaze kuyiruma arayica, yayicishije amenyo. Nyuma gato y'uko ibyo bibaye, Govinda yaje guhita ata ubwenge, yabaye fated, yaguye hasi ata ubwenge, ndetse ako kanya ahita ajyanwa ku ivuriro riri hafi aho. Nyuma biza kuba ngombwa ko ajyanwa ku bitaro byitwa Government Medical College Hospital, ni ibitaro bya leta biherereye muri Bita, kugira ngo yitabweho mu buryo budasanzwe. Umuganga witwa Subra Kumar, Dr. Subra Kumar, yaje gutangaza yuko ubumara bwamugizeho ingaruka, ari nabyo byaje gutuma ata ubwenge. Aravuga ati kandi cyiza nuko yaje guhabwa ubuvuzi ku gihe, byatumye atabara, ubuzima bwe butabarwa. Raporo yatanzwe n'ibitaro ku buzima bwa Govinda ivuga yuko bameze neza ndetse ari kwitabwaho. Abaganga bamukurikirana bavuze yuko ibimenyetso by'uburozi biri kugenda bimushyiramo, ndetse nta ngaruka zidasanzwe zikiri kugaragara. Mu gihugu cy'Ubuhinde ni iwabo w'inzoka z'amoko arenga 300. Amoko 60 muri yo afite ubumara bukabije, ndetse kobura zo mu Buhinde ziba ari nini cyane ugereranyije n'ubundi bwoko bw'inzoka cyangwa n'izindi kobura ziba hirya no hino ku isi. Mu bushakashatsi bwakozwe bugashyirwa ahagaragara mu mwaka w'2000 ku buzima bw'inzoka, buvuga yuko miliyoni irenga y'inzoka mu Buhinde zapfuye hagati y'umwaka w'2000 ndetse na 2019, ndetse iyo leta ya Bihari yo ikaba harimo inzoka nyinshi